Vice Chancellor ke North Eastern Hill University Professor Prabha Shankar Shukla ubala syaksat hakamra terikam jong dak jingkhang tala ki dekat ke NEHU Students Union bat ke KSU NEHU unit hak janmiet jong nyau terik unai wing araja arpsa ya ke kerdop ke building kebadan ke office Vice Chancellor ulahap ban khot daki Magistrate ban senran likbu yu sheyeng. Kini ke Ïingsah sat Vice Chancellor kedai hak kapor bola dan ke jing ekran bat kino ilam ke Voice of the People Party ke bala Leit ban tuklar ya kini ke jing ki syak tangan ki samla pule ban dawa ya Vice Chancellor ban hiarno nakasuki. Marjami nak building ki samla pule ki basong syak tangan kila halla penram ya Vice Chancellor bau dei ban hiar suki bat kila dawa bau Vice Chancellor dei ban mi Shabar ke campus kat ba pat e no ya ke kam jong Dai tat hadu bagi Magistrate kila kular ban lejbo yu hadu Ïingsah bagi samla kisah pelat yu kat ba makipan kidang beteng ke Ïingsah tangan hakatai ke jaka. Kesur dawa daki samla bau Professor Shukla udai ban hiar suki kadai hadian bu syamla sengap ya ke jing dawa wengkam ki samla puli yo registrar yo deputy registrar bat ki weki officer hakatai ke skol ba ya ki bala keno tung bean da Vice Chancellor. So you just wait, the team is coming, so if anyone who's not feeling well, we will... Go back! Go back! Go back! NEHUSU reason! 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 NEHUSU sham! NEHUSU sham! NEHUSU sham! Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya